Pozdrav ekipa i dobar dan. Danas ćemo govoriti o publikaciji Stablo želja, mojoj knjižici koja je nedavno izdana u 500 primjeraka. Svoj primjerak možete pronaći na promociji 14.11. u 17 sati u Gradskoj vijećnici u Krku. Možete pronaći u galeriji Stanić u Krku ili u kiosku Senkić u Puntu. Zašto sam uopće napisao Stablo želja i koja je glavna tema i logika iza ove knjige? Stablo želja je jedna ideja, odnosno u indijskoj kulturi predstavlja kalpavrikšu, to je jedno njihovo sveto stablo. Logika iza Stabla želja je zapravo po jednoj jogijskoj priči da je svako od nas stablo želja. To znači da mi svojim energijama i svojim djelovanjem možemo ostvariti bilo koju želju koju imamo u sebi, odnosno koju želimo ispoljiti, ali Stablo želja kao koncept se meni iznimno svidio. I ja sam pisao već jednu knjigu, Raskršća, prije Stabla želja i onda sam se odlučio za jedan drugačiji pristup, da pričam zapravo o nekakvim svima jasnim temama, da ne bude previše hipotetski i da budu stvari koje se tiču svakoga, odnosno u svačijem životu su te stvari poput životnih potreba, reprogramiranja uma, iluzije, straha, raskršća, tu sam opet se spomenuo tog jednog koncepta koji mi se dopada, plastičnost uma, ciljevi, svjesnost, odgovornost, zahvalnost, važnost trenutka u ljudima i sl. I glavni cilj Stabla želja mi je da kad osoba pročita ovu knjigicu, da bude malo više svjesnija, više svjesnija svoje snage, mogućnosti koje ima u životu, da nije sve zapisano u kamenu, da se stvari mogu promijeniti, da imamo iznimno potentan stroj na svojim ramenima koji se zove naš um, odnosno naša glava, koju većina nas ne koristi pravilno u nekom dijelu života, neki nažalost nikad, zato što nikad se nisu bavili introspekcijom, nisu tražili alternativna znanja, nisu razmišljali o tome što ne valja, kako se unaprijediti. A u nekom procesu od sad 11 godina od kad imam vlastitu tvrtku i biznis, morao sam se jako promijeniti kao osoba, morao sam sve vještine koje sam imao, koji su možda i bile tu negdje zakržljale ili nisu bile ni postojeće, morao sam ih unaprijediti na jedan dosta visok nivo, da mogu iskomunicirati te ideje, svoj rad, vrijednost tog rada, da mogu stvoriti jedno blagostanje za vlastitu obitelj i da transformiramo našu obitelj iz jednog dosta lošeg financijskog i zdravstvenog stanja koje je bila prije 11 godina u jedno stvarno lijepo i krasno mjesto gdje smo danas. Onda sam 2022. kontaktirao Marka Pinjuha koji mi je inicijalno nacrtao Stablo želja koje od onda imam na mobitelu, a to je zapravo na ovom bookmarku. I također ću vam staviti u video samo par fotkica da vidite evoluciju tog Stabla želja, zato što on mi je nacrtao ovu prekrasnu varijantu Stabla želja koja je jako mistično i bajkovito, on ima takav stil, to je meni predivno. Ima tu jednu auru u smislu sjaja i jedne topline koja se meni jako dopala, ali onda kad sam pričao sa Filipom Justićem, mojim kolegom i dragim prijateljem, on je meni sugerirao nešto potpuno drugačije po pitanju boja i kad je vidio ovu varijantu Stabla želja, on je ipak rekao da ćemo morati pitati Marka da nam napravi nekakvu alternativu koja vuče na zlatno i da imamo nekakvu smeđu pozadinu pa da bude kontrast smeđeg i zlatnog, što je opet dobra konotacija u pitanju nekakve želje, Stabla želja i ostvarenja nekih ciljeva. I u potpunosti se slažem, Filip je tu odigrao jako bitnu ulogu da danas ova knjiga i publikacija izgleda zapravo ovako, a ne ovako. Ali sam svejedno kao mali tribut napravio, znači ovaj bookmark koji ima također iza jednu od Lao Tzu, jednu izreku koja je u knjizi, da bude svrsishodno i simpatično opet u pitanju priče. Inače, jako puno toga sam naučio od ljudi poput Sadhgurua, Jim Rohna, Arnolda Schwarzeneggera. I u principu ja vam imam jednu logiku, a to je da se zapravo može učiti od bilo koga. Znači možete učiti naravno od vrhunskih, pametnih, mudrih ljudi, ljudi sa iskustvom, ljudi koji su elokventni, koji mogu sumirati nekakva znanja i ideje u nešto pitko, da li je to knjiga, da li je to video, da li je to tekst ili nešto slično. A opet s druge strane možete učiti zaista od bilo koga, ljudi koje možda vam i ne pašu, nekakvi ljudi koji nisu baš dobrih namjera. Ali svako od nas ima nešto u čem je dobar. I ja općenito pristupam životu na način da želim kontinuirano učiti i želim se uvijek unapređivati i pošto mi je percepcija na prilično visokoj razini, zbog posla kojim se bavim, sam očito uvijek takav bio, sam to izoštrio, percipiram te nekakve detalje koje sam kasnije nekako sumirao u tu knjigu i želim zapravo ukazati na to da nikad nije kasno raditi na sebi i poboljšati kvalitetu vlastita života i raditi na toj jednoj boljoj poziciji za vas same, za vašu obitelj, za koje god ciljeve vi želite ostvariti, jer svako od nas može ostvariti što god poželi i to je logika Stabla želja. Moja najveća želja je da u ovom izdanju od 500 primjeraka, ako uspijem pomoći barem jednoj osobi koja je pročitala knjigu, ja smatram da je ova knjiga apsolutni uspjeh.
Znači, nadam se da će biti više od jedne osobe ovih 500 primjeraka, ali kad samo jednoj osobi promijenimo život na bolje, ova knjiga je zaista uspjela. Eto, toliko od mene. Nadam se da vam se sviđa ovaj video, čujemo se uskoro i čao.